Amasan Eagle Channel Bezo se welcome. Tuni Eagle Channel in Nato kiti organization hi ipi hi ham. A purpose ipi ham. Gamkhat chun Nato member hi nadia ipi abol ngai ham ti ho. A chomlam ta in a seidiu a hi. Ipize a Nato thu iseidiu ham iti le. Nato kiti hi tulai ta a hi. Most powerful organization a hi kiti le kisei hi lo din kata sanin. Tu kum sang ni le som ni le ni a hi Nato member hi nom gam nga a umin ama ho chu a hi le akhat na a Ukraine ani na a Georgia athum na Bosnia and Herzegovina ali na a Finland le anga na a Sweden gam a hi vin a hi Finland le Sweden hin Russia in Ukraine gal abol khum zo apat Nato membership hi ahin boy pi thon pan a hi. What is NATO? NATO hi ipiham. NATO hi North Atlantic Treaty Organization tina ahi. NATO hi North Atlantic Ocean to ki border gam United States, Canada le European country phabeb ho kinokto na Defense Alliance April 4, 1949 Washington na Second World War zowa hung kiphudoh organization ahi. Purpose and mission. Atup le adoy. NATO kiphudoh na zi le atuk pen how to ahi le to protect the freedom of its members. Members gamzo se chamthat na ven bidding Atlantic region le Europe gamsung hi peace le security sa ding. NATO members gamho political cooperation kipi to ding. NATO kiphudoh na zi pen khat kitsu ahi le Soviet Union threat counter nadia anakiphudoh over ahi. How does it work? Ipiti Kivaipoh duham. Nato ho Kivaipoh dan. Athang pi chu ahile member gamzo se in thei na aneyu kibangding boina gam ho ahi theichana peaceful ta a su cham ahi nadinga member zo sen pan ala chi diu Nato hin regular army achomin aneipon Nato member gam army ho zo se chu Nato army hizingova ahi. According to Article number 5, Gamdang khat nin NATO member Gam khat gal ahin bol khumle NATO gal abol khuma kilading. NATO member gamzo se pangkhomwa a member chankhom piu gamchu sipai sumlepai gal mancha etc. apoimo zo se a agitho pidiu tina ahi. Members gamho internal boina ti chu civil war, military coups etc. ho a NATO kikum lo diu ama gamin akiboy piding ahi. NATO fancy member hozo sin contribute abol homo ahi. NATO budget hi 75% tabang United States nin apo do ahi zi ahi. Russia, China gamdang hon. US lamkay na a NATO atiziu ahi. NATO Network of Partnership, NATO in non-members hoto anato homdan. NATO hin non-member gam hizongle ven bitna security through partnership and cooperation in apiin ahi. Cold War laya Europe Eastern Bloc kiti ho Communist Soviet Union a kon ven bitnadi NATO in anakitho pi in hichigam ho chu atamzo NATO member ahigam tawin ahi. 1989 kumchun NATO le USSR Cold War chu akichayin 1991 in USSR chu ahungke tan ahile mi tampi NATO purpose akichai tai azi chu USSR ake tan Cold War akichai tan NATO hi subei the ahitai anatiu ahi ahin tulai NATO hin NATO fundamental task dana akoi chu non-members country hole organization dangdang hoto nato hom hi ahi hizi chu NATO hin gamsom li wal to na atong hormone chule international organization United Nation European Union World Bank etc. kiti hoto kitho hom zingova ahi azi chu weapon of mass destruction nuclear gal mancha terrorist cyber attack threat to energy supplies environmental challenges kiti ho hi NATO gam ho bovin a tackle a avet tu zolo diu ahi zi ahi Network of Partnership mangcha a hichi challenge ho hi tackle abolziu ahi. NATO new membership NATO member ipiti ki theham. According to NATO
Article 10 Kiphatsa nadungzuya koi country hile NATO join bolnom a umle NATO members hozo sin pha asa leo member tha la jing thei a hi hichi article som kiphatsa nadungzuyin 1949 na ahung kiphudoh zowun NATO hin member som legit anula be a hitai North Macedonia ala lu nu chu gamsom thum alinnaw a hi Member hi nadia poimo ho gamkhat ni NATO member hi ngi atile anoya points ho hi asu bulhit ngai a hi akhatna European country a hi ngai a hi anina agam Kivaipoh naw chu democratic principles azui ngai a hi athumna Europe le Atlantic region chamna om theina dia imalamzo se a pan ala jingding a hi alina Agamin NATO ka join nom nawe ti ratify abolungai ahi hichu agami P10 vote abolu zong le hithei ahi lo le parliamentary vote or decision azong hithei ahi hicheng si chu asu bulhit zoting le membership action plan kiti MEP noya chomkhat umta ding hichi MEP a umsunga hi imalamzo se military, political, legal issues hitale NATO dan to kito a support le advice ki bolwa vetla a umding a hi. Hichi MEP a umsunga hi agamsung Kivaipoh dan a economy etc. hozong holchil na umding imazo si a bulling set naiti a holzo phat leo meeting ki ho na pat a hipanin hichi meeting a chu NATO membership lanom gam ho chun NATO Kivaipoh na dan le mol ho zo se accept a bolding a hi hichi ho zo se ki chai phat le NATO members an hisa ho zo sin a phat sa leo NATO member a kilalut ding member zo sin a phat sa lo le NATO members a kimo la lut thelo a hi hizi a chu NATO member hi na dia chu member zo sin a phat sa te ngaya a hi NATO thu ihin sei na zi uchu Tulai Ukraine boina hito sei hen thelo a hi zi a NATO hi ipiham ti in seyo a hi. Tuina din Ukraine boina new khat latest news ho anavelte. Russia in Ukraine gal abol humzo lahat val achitan Ukraine sipai ho US le European Union in galmancha a supply zingun video masa a in sei bangun Ukraine eastern part Donbas region Ukraine sipai ho le Russia sipai ho akikap to zingun ahi hichi a hin Russia warship Moskva guided missile cruiser Moskva kiti kidona kongpi ako nahi Russia hon missile tampi Ukraine gam Mariupol anakap kap zingo ahi ahin hichi kongpi boss of Black Sea kiti a ahet no kidona di mong monga kisim Russia te kongpi lenta chu April 14, 2022 ni chun Black Sea tuipi noi lama ahlum mangtan ahi hichu mizo se lungdan na chu ahi le hichi kongpi lenta ahin defense system hoita nei ahi in galmi ho missile detect abolzi a missile kona anaki ven bit the ahi ahin ki veng bit zo lova tuinoi lama ahlum mangjing chu kidang ta khat chu ahi Russia ho seidana chu galmancha ho po ke ze a akong se a tuinoya lumang ahi ativin ahin Ukraine hon wang Ukraine ho kisim Neptune missile hi mangcha a kikap se a ahi e ativin ahi ipi chu hitale hichi warship Moskva tuinoya alum mang jing hi Russia diana sata a hatmona ahin hlutte ding in aumtan ahi Russia President Vladimir Putin warship kisu sit pe phula nan Ukraine capital Kyiv anabom kitnin chubana US le NATO hon Ukraine galmancha supply abolo hi anga di win gi na anei na bana anga lo lew supply abol now van leng hile kongpi hile kikap si ding ahi atin ahi Finland le Sweden NATO membership aboipi honjong hi anga divin aseyin achuti lo le nuclear war hi bailamcha hungumthei ahitai ati hiti a Russia in US le NATO ho ahingi phachun NATO honjong Russia gamle kinai NATO member gam ho
Estonia, Latvia, Lithuania le Poland gama NATO sipai atol lut pantawin a hi. Russia le NATO ho chalo adan hi evet leo thilphalam amano tapon Third World War hi lo le Nuclear War kiti chu nailam cha ahitan a hi. Tuni adin Eagle Channel Thadou-kuki in NATO ho thu le Ukraine gamsung boina thu achomlam ta a isi uchu hichan hin phatsa utin Eagle Channel viewer ho zo si chunga ki pa thu akisein chule next video a hi Israel gam ahung kisim do dan Israel le Palestine ho boina achomlam ta a in sei diu a hi.